Order 4 on the 9th of August, Asori Ewoho, Nemum tea time no national so, enya all night service. Sadano Asori Shasie 12 p.m. na yapon enyumre 4 p.m. Area 12 na yapon enyumre 4 p.m. enya all night tibo modiana yeden national so. Order 4 wo ba a spiritual service wa wo nim say warrior prophet Gideon Ofori Siedu de wo hihye dwumadi na wo say who said things will be knocking things. Wo ba osidia wuhia white cotton handkerchief, 3 white cola nuts, ena butter, ena fabra, ane handkerchief fita baako papa cotton one no na wo de besi fita miensa ne wo butter aka ho aba. Asori no ekoso ewo God of Abraham Prayer Ministry Warrior City enye yora kwan ewo teacher mante wo fa car a ekọ Accra to Kumasi kwan so a wo so obesi wo teacher mante wo si abisa aboframpo ebetro Warrior City anase na nankoso hinafso ye ho na God of Abraham Prayer Ministry ye Warrior City no ewo wa wo kra wo kan so a obo Warrior City ewo Google map so a ede obeba a won yera ho wo pass mbisa na ntremu bi so a pomodiana frɛ 0248823412 anase 0553733808 dwumadie menye nkokwansa emobonefo no emfa ni hanto so na weyi wo ho afiri mu Frebubi no so fobi na munyina yeshia ewo God of Abraham Prayer Ministry on the 9th of August national so se enye all night sha set 12 na yapon enyumre 4 p.m. Christ na sumbi encounter.